Aha. Bošnjaković, Vemić, Djoković, Troicković. Češicki. Vodimo 1-0. Oni ništa ne znaju. È arrivato Pau, Nemoj. Hoćeš da je vratiš? Nabijamo im confidence Ček. sutra za dugo. Arrivato Pau? Nakiksaj ga dobro. Dove? Čuješ, nakiksaj ga dobro da ti vodi. To je ovoga coaching. He has no chance. Nabijamo im confidence. Yeah. Po, scratching. What do you say about your English? Zašto kako jako? Zašto kako jako? Very good. I sada ja idem. It's your turn.